o tshwamagela dikgang tsa Botswana television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone nako le ya bosupa di go kopanya le nna o lebile sa moka a re bone ditlhogo. Lefatshe la Botswana le supile fa le buitse dikgoro ka go amogela babeeletsi go tsweng kwa Los Angeles. Puso e ikaelela go fehla motlakase wa selekanyo sa 8,000 megawatts ka ngwaga wa mo dingwageng tse 4. Fa mo go tsa metshameko ya dipaakanyo tsa go phadisana kwa kgaisanong ya African Union Sports Council AUS Region 5 di tsweletse sentle. Ntsele e lela gago segonkwe yo tla renelang tsa metshameko ga re ntse re tsweletse Patricia Chobonyane o rana ka puo le tla mothesong ka mogela a bo o di amogele. Lefatshe la Botswana le supile fa le buitse dikgoro ka go amogela babeeletsi le bagwebi go tswa mafatsheng a eletsang go dira dikgwebo mo Botswana ebile le eletsa go dirisana sentle le ka mokgwa o hapegileng le bone mo mehameng ya ditlhabologo ka go farologana. Tse ke dingwe tse Tautona Advocate Maboko a di sedimoseditseng kwa phuthegong ya merero ya tsa kgwebo papadi le peeletso gareng ga Botswana le bagwebi ka go farologana ba toropo ya Los Angeles kwa Amerika ba le bone ba supileng kgatlhego go beeletsa mo lefatsheng la Botswana. Rutlwepego ka utshidile onkabetse. Tikologo ya mahama wa go dira kgwebo mo Botswana ke eletsegang ebile kgatitse mo babeeletsing le dula tsamaiso puso le go thogatsa ditsamaiso tsa go dira kgwebo go ngwa meamuso le tsa bojanala ke ngwe tse di bayang lehatshe leno mo tshiamelong ya go ka ngoka babeeletsi ba thwathwa. For any investor, we are offering a very stable, predictable environment. An environment that assures you that you are safe, that your investments are safe. We look to you for creative solutions, for innovations, that we are open for business, but we plead that it not be business as usual, not old school, old type. It must be business as it should now unfold in this day and age, in this era of artificial intelligence, in this era of the fourth industrial revolution. And Botswana is willing, Botswana is ready, Botswana is able. It has a young and dynamic population of very educated people. All these abundant resources that we have, we are saying come and invest so that you can then turn them into products and then take them through the AFCFTA and other trade arrangements like AGOA that we are a member of, so that you can effectively trade. The other area where we establish manufacturing opportunities is to link into global value chains. Yes. Toropo ya Los Angeles e na le ditshologelo tse dintsi tsa kgwebo le tlhabologo mme ebile e na le kabakanyo ya bagwebi le dikgwebo se se tisa tshologelo ya tirisano mmogo mo go tsaya kgwebo e tsamaelana le mosepele o lehatshe leno o le mo go lone wa go batla go tswelela pele ka mokgwa o hapegileng. We were actually an oil and gas town at the beginning. You'll see oil rigs all throughout Los Angeles as well. And then transitioning into Hollywood entertainment. Then we now are investing also into not just entertainment, but also digital entertainment as well. And now sports entertainment, bioscience, international trade, aerospace and defense, all these great sectors are invested in and are thriving because of investment in the leadership of great governments. So as you're talking about the stability of your government, it gives us great confidence that we can work very closely together. We're getting ready to host the Olympics and the Paralympics in 2028. And next year we will be hosting the World Cup in 2026. So like Stephen mentioned, we are definitely going through a tough period right now, responding to the wildfires and understanding that impact here in Los Angeles. But I think this is a resilient region, a resilient place where we will be looking to those solutions from internally and from friends outside as well to help us overcome some of those challenges and work with us so that we can help welcome the world. Puso e ntšha e eletsa katego ya bothe ka jalo e na le ponelopele e eletsang itsholelo e thabologang ka mašeta e ikaegile ka tswelelopele ya mehama e harologaneng ya dithabololo ya akaretsa temothuo, mehama wa go itirela dithoto ga mmogo le mehama ya bojanala le ya bodiregatsi gareng ga e mengwe. Utshidile onkabetse, Botswana Television, Los Angeles, California.
Puso ya re ikaelela go fetla motlakase wa selekanyo sa 8,000 megawatts ka ngwaga mo dingwageng tse 4 e le bontlhabongwe ja ditogamano tsa yone tsa go kgona go dira ditiro tse dikgolo le go fokotsa go ikaega ka motlakase o rekwang kwa ntle. Se se bile ke motshwarela tautona e bileng e le tona wa madi Re Ndabagaolathe kwa phuthegong ya kgotla kwa Masunga mosong ono. Thire Makgweng wa bega. Mo nakong eno lefatshe la Botswana le fetha motlakase o kana ka 600 megawatts ka ngwaga mme maikaelelo ke gore mo dingwageng tse 4 a bo lefatshe leno le kgona go fetha motlakase o kana ka 8,000 megawatts ka ngwaga. Go atega mo go se puso e tla thabolola makalana mangwe a tshwaraganeng le yone a tshwana le la motlakase la BPC ka jaana motlakase o tlhokega mo mehameng yotlhe ya itsholelo go akaretsa wa go dira dithoto. Go ya kwa Botswaneng yo mošwa se sengwe se segolwane se re tshwanetseng go se dira re letšhaba ya Botswana ke gore re tshwanetse go tlhabolola ka mašetla dikgwebo tse goromente a di tlhakanetseng state-owned enterprises. Re na le komponi ke e bidiwa gote Botswana Power Corporation ya metlakase. Go ya go nna le pharologano ya phetlo motlakase ba ba hetla motlakase ba go nna go se ba ba tsamaisa motlakase ba o tsamaisa go se ra re jaaka re heta motlakase wa selekano se se sa heteng 600 pele ha ngwaga tse 4 di hela le hatse le be le hetla motlakase wa selekano ha re paletswe 8,000 megawatt. Go dirisa maranyane a sesha mo go tlhokang motlakase le gone go ka thusa go tokafatsa itsholelo ya lefatshe leno. Ra re go aga Botswana yo mošwa goromente o tshwanetse gore a dire dilo ka majato ke gore ditirelo tsotlhe tsa goromente a somolle go dira ka majato a dirisa maranyane. Le ntswa go tlhokega koketso ya motlakase banni ba itemogetse dilo dingwe tse di ba bayang ka fa mosing mo mohameng o wa motlakase. Ba Power Corporation ba na le selekanyo sa subsidy mo motlakaseng mme se ko tlase thata a se okediwe. Ha re lebelela dibuka re bona gore Botswana Power Corporation e tsene mo dikolotong tse di tona. Ra gore re kolota madi a mantsi re letšhaba ya Botswana. A mangwe madi a re a kolotang ke metlakase e ntseng re e reka mo mahatseng a mangwe. Le lebelle thata gape kgang ya go nna go ntse go twe go na le di-major subject di tshwana bo science di tshwana bo sekgowa o ithele ngwana yo mongwe a ya go tshwarelelwa ke sekgowa. STEM, science, technology, engineering, arts and mathematics. Ito dira gore ngwana go tswa ko primary nkwa go lebelle go kgone ja gagwe bokgone jwa bo hileng ke modimo a ta rute ke matitšhara gape ba profile ngwana yo a ye ko pele ka sa se itseng sa se hileng ke modimo a se ka pateletsa subject sa di kgone. E re lentswa banni ba na le matshwenyego mangwe ba kgoletswe tirisanyo mmogo ya bone le boikobo. Thire Makgweng, BTV News, Masunga. Setlhopha se se tsileng mo lefatsheng leno sa bodiredi le baithuti go tsweng kwa sekolong sa Sesole ebile sa akaretsa maranyane a mo lefaufaung se tlhotse se etetse barutuntsi ba dithuto tsa political science kwa Yunibesithi ya Botswana go tla go ithuta ka dikgang tse di akaretsang sepolotiki le itshireletso gareng ga tse dingwe. Mo puisanong le barutuntsi bao tshokologong eno mo golang sekolo sa UB Professor Tachilisa Balule a re ba solofela gore loeto lo le thuse sekolo sa bone go fitlhelela sebaka sa go gola le gone go tlhabologa ka ebile se eletsa go nna boremele jwa dithuto tsa boleng lefatshe ka bophara. Rutlapego ka Monica Setswaela. Setlhopha se sa bodiredi le baithuti ba sekolo sa Sesole sa EO go tsa America ba thopile go tla go ithuta ka dikgang tse di amang itshireletso le sepolotiki mo kgaolong ya borwa jwa Afrika go tlhaloganya botoka dikgang tse di amang kgaolo e.
Mo dipuisanong tsa bone le barutuntsi ba sekolo sa UB ba ne ba bua ka ntlha ya puso ya batho ka batho ga mmogo le seabe sa sekolo sa UB mo go thuseng go taka ditharabololo tsa dikgwetlho tse di itemogelwang. It's one thing to read about places that you haven't visited, but to go there and experience the culture, get to meet people, get to learn about the... Ke ntlha e nngwe go bala ka lefelo mme go botlhokwa go bona lefelo ka matho. Re itemogetse gape gore e re lentswa re tswa mo dikgaolong tse di farologaneng. Re na le dintlha tse dingwe tse di tsamaelanang. differences are, and then appreciate the similarities that we have in common, and then move forward, hopefully, like in this case, for these individuals so that they can take that to make strategic decisions in the future. Loeto le lebogetswe ka tsoopedi ke sekolo sa UB, ka jana le ka batswela maduo go a pele. In terms of our vision, we want to be a university, a distinct center of academic excellence, not only in Botswana and Africa. Re bata go nna sekolo se se hapegileng, se se nang le dithuto tsa maemo a ntlha, ka jalo loeto le raya go le gontsi mo go rona. And it also opens avenues for us to collaborate, not only with this college, but also with other institutions in the US. Sethopa se se ne gape sa opela diata tshwetso ya lefatshe leno ya go ribolola maranyane a one a ntlha a mo lefaufaung. I think that it's a great way forward. Ke tshwetso e maleba e tang ka tse dikgolo ebile mo nakong e tang le ta bona gore le simolodise maranyane a mangwe a mo lefaufaung a tang ka tse di pharologano. And what meets best your needs as a country. Sekolo sa UB se na le tumalano le ba sesole sa lefatshe leno ke ka mo se le jang e le boremelelo jwa dithuto tse di maleba ke ba sekolo sa EO go tswa America. We have actually graduated many students, and the BDF, most of the officers that it sends are at the rank of major. Re se re kgonne go alosa baithuti ba le bantsi ba sesole sa lefatshe leno. We don't have a war college in the country, but for war college, the BDF sends their officers elsewhere. But for staff college, they send them to this program that I'm talking about, which we are running together. Mo nakong eno University ya Botswana e mo lenanong la go thabolola dithuto tsa lone go akaretsa dithuto tsa sesole kgotsa itshireletso gore le kgone go nna boremelelo jwa dithuto tse di maleba go ya pele. Monica SETSWANA, Botswana Television, Gaborone. Bagwebi ba kgaolo ya Thuli Block ba setse fela ka go bala ditshenyegelo jaaka go tswalwa ga kgoro ya mololane wa Martins Drift o bakile gore ba retelelwe ke go tsweledisa dikgwebo tsa bone. Beng ba mafelo a boroko le balemi ke bangwe ba ba amegileng ka dikgwebo tsa bone di ikaegile thata ka kgoro eo go akaretsa kwa Afrika go rekisa tota kwa Afrika Borwa ka bana le baeng go tswa go ya le go Afrika Borwa. Mololane o tswetswe be ke eno morago ga go penologa ga noka ya Limpopo e le lekgetho la bobedi mo ngwageng o a rutlepego ka Mamusi Siska. Kgaolo ya Thuli Block e itsegeng ka mahelo a boroko a bojanala, diphologolo le temothuo e ikaegile thata ka mololwane wa Martins Drift go godisa papadisano le go tsena ga bajanala. Go tswalwa ga mololwane o go baka gore dithoto tse di tshwanetseng go tsena mo marakeng wa Afrika Borwa di eme nakwana. Mahelo a boroko le one a latlhegelwe ke baji bareki fa balemi ba rui bone ba latlhegelwa ke leruo le dijalo ka dipalo tse di kwa godimo. It has adversely affected our business. As you can see, we had to evacuate our customers. Metsi a re senyeditse hela thata. Re ne ra tshwanelwa ke go hudusa ba ba robetse mo lojeng ya rona, re ba isa kwa lehelong le lengwe la rona kgakalanyana, le gone go emisa go amogela batho ka gore re tswetse. Mme bile lehelo le lengwe le lennye ga le ka kela tsa palo e rileng. Re hudusitse gape le dithoto ka bontsi le gone go busetsa gae ba bereki ba rona. Because we cannot wait for the dangers to come to us. Ditshenyegelo tse di go tshimong tse di mo famong di dintsi thata so sanda re ka simolola ka yone infrastructure gongwe re ka re go tswa gone ga ba bereki ba nnang teng. And then gape we got management blocks that side tse leng gore le tsone metsi a setsa approach. We got irrigation pumps tse leng gore re ntsha metsi ka tsone mo letamong to the irrigation pivots ka kwa mo eleng gore they are badly affected di mo metsing. Unfortunately a semolo ka kgonang go bona teng ke metsi hela re tšwe tabo re tsamaile yang. Maloba ikila re hale ka January ga re ta go bula re tswa di Christmaseng ya tswala gape ka di 15 ya no gompieno ke la bobedi mme ya gompie ko metsi a teng a lebega a sa nna sente go thelela a mantsi thata go heta malobale
gone go kana no re bereka le batho ba ba tolang ha molelwaneng wa Martinsdrift ba South Africa ba tšhentšha madi ga go rona jaanong ga gona batho ba tuong go tola ke lo tswang dikamogelo ga re tsore a re ta di bona tota bogogi ba molelwane wa Martinsdrift ba re go bulwa ga molelwane o go tla laolwa ke seemo sa metsi gore a ya ko tlase leng ka tsatsi le feng ditsela kana melelwane e ka dirisiwang go tsenya dithoto mo lehatsheng la Botswana e ka nna molelwane wa Tlokweng mme hela one molelwane wa Tlokweng dikolei tse di tsanang di tla tshwanna ke go oketsa dioura di ka nna borataro kana go go bofera bobedi gore di kgone go hitisa dijo di tsene mo lehatsheng la Botswana seo se se dirang gore go baballe tsone dikgwebo tse dinnyane tse di itekang mo nakong ya gompieno kgaolo e ya Thuli Block e beile tsholofelo hela ya yone mo yone nokeng ya Limpopo Mamusi Siska BTV News Martinsdrift border Tona wa ofisi ya Gatautona re Moitimogasa o ikuetse mo dikhampaning tse di dupang dibuka go ba thusa go netefatsa gore tsamaiso ya go amogela le go kgaoganya dithuso mo go ba ba milweng ke merwalela ya bošeng di dirwa ka tolamo Tona o buile seo jaaka na amogela dimpho go tswe mo dikhampaning di hera bongwe mokgatho wa bobedi tlhomogi ga mmogo le lekgotla la babereki la Yunibesithi ya Botswana Tsholofelo Tombale wa bega fa e sa le go ntshiwa dithuso tsa namola ya merwalela ya madi le dithoto go tswa mo dikhampaneng le batho ka bongwe lekalana la Business Botswana le ba lephata la ofisi ya Gatautona ba ntse ba tlhokometse ditsamaiso tsa dithuso tseo mme puso e itlamile go dira gore thulaganyo eno e mo pontsheng mme ba kopa megamo e ikemetseng go thusa mme ebile go ngwane re le kope gore re batla ene auditing firm e ka ithaopela gore se ka ra duela ope again go ta go audita tsotlhe tse di amogetseng go bona re dirise sentle so that batho ba nna le confidence mo the whole exercise ba nna go ita go nna le bontle sengwe ba kgone gore batho ba thuse ka se se teng ke gore gantsi batho ba ga koleka yana e be go simolola go tšapuka ngwadio tsa batho seo ga re a tshwana re se letela go se diragana Tona o ne a amogela dithuso di le malwa re itsewe ka go lwela madi unione e na le babereki ba tswa mo setšhabeng unione e na le botsadi ba le mo setšhabeng kana ke ka mo re ta go supa gore tota le rona re lathele lentswana re leke go thusa mo seemong se e leng gore goromento mo go sone re lemoga gore manokonoko a itsholela teng. Since this flood caused huge damage to humans' life, to the property. Ere ka morwalela o ne wa kgoreletsa matshelo a batho le go senya dithoto tsa bona setlhopha sa rona se ne sa akanya gore se simolole letsholo la go phutha se re ka se kgonang go thusa re ne ra kgona go kokoanya dithoto le madi tse di fetang 240,000 pula and cash. We hope this can contribute something to the relief effort, disaster relief effort. We contributed some service and goods for the people who... Re ne ra ntsha dithuso tsa ditirelo le dithoto tsa 2.5 million pula go thusa batho ba ba neng ba amilwe ke merwalela. Just want to bring best wishes to Republic of Botswana and to people of Botswana. Gareng ga dimpho tse dingwe go ne go na le dikgamelo tsa dijo dilwana tsa go tlhapa le metsi go tswa kwa HLB Botswana 100,000 pula ya Lookwane go tswa kwa Phume Energy Botswana 100,000 pula go tswa kwa Bango Trading tse tsotlhe di tla nna molang ba ba tlhokang dithuso morago ga merwalela. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Mothusa tona wa ofisi ya Gatautona mme Maipelo Mophuthing a re puso e tsaya ka tlhoafalo dikgang tsa go kgontsho ebile ga ena go letlelela ba ba go kgontshang go itirela go rata le go kgona mosong ono wa Labotlhano mothusa tona o na ile go reetsa kgang e re David Holland a lebisitswe molato wa go kgontsha mosadi wa gagwe fa isimologa kwa kgotleng ya ga Makastrata kwa Francistown e ne ya re kgwedi e hitileng ile 26 mme Mophuthing a ikana gape le ga palamente gore o tla emanokeng mmueledi yo o ithaopileng go thusa
dikganyeng tsa kgokgontsho a sa lope tuelo epe mme Monalisa Mungure mme mophuthing a re boithaopo ja ga mme Mungure bo tshwanetse jwa tlotlomadiwa le go engwanokeng ka jana a dira tiro e bokete ebile a tshosediwa matshelo ke ba ba sa rekegele maikutlo a ba bangwe o ka ile fa go nna teng ga gagwe kwa kgotleng ya ditsheko e le sesupo sa go ema Monalisa nokeng le go kgala gotlhe le dikgang tsa kgokgontsho go supa fa puso e sa di beye sebete go sa lefo Holland o tla ipega gape ka Laboraro beke e tlang e le mothusa tona ko ofising ya ga Tautona ke gone mo Francistown Magistrate Court ki tlamile maloba ko parlamenteng gore ke tlo go ema nokeng a young woman by the name of Mona Lisa ngwana wa rona hela an attorney o ileng gore she has been volunteering at thusa ka dikgang tsa GBV mahala and it has taken a toll on her jaanong ka re le puso Umbrella for Democratic Change re buile hela re tlhalosa gore dikgang tsa GBV we are not going to allow them to continue go tsa phekelo e sele under our watch me gona anon ra itse gore dikgang tsone tsa GBV di tsere phekelo e sele jaanong ke le mothusa tona ko ofising ya ga Tautona I am here on behalf of obviously the office that I sit in and by extension the president o ileng gore dikgang tsone tsa GBV le ene di motshwentse so right so my being here is a strong message to perpetrators gore we are not going to allow gore abuse must be perpetuated against bomme kana borre ka gore kgokgontsho ya bong it's not exclusive to women, it's also against men. And ke lebogela Batswana ke monokeng because ke a bona gore le mo khote ba tletse Batswana tota this is a strong message that they are also sending gore not under our watch. These are our neighbors, these are our cousins, these are our nieces and nephews. Therefore we are going to be here to support. Baithuti ba sekolo se se golwane sa Shashe River se ne a kwa Tonota ba rotloeditswe go tswelela ba dira ka natla mo dithutong tsa bone gore ba tswelele ka go ntsha maduo a mantle se se tla morago gore sekolo seo se tse maemo a ntlha mo maduong a lekwalo la botlhano ka palo ya 34.64% sa gaise dikolo tsotlhe tsa puso bošeng sekolo seo se ne sa tshwara moletlo wa go ipelela maduo a sone kwa Tonota a rutlapego ka ke dibonye lekalake ene e le boitumelo jaaka baithuti le botsamaisi jwa sekolo sa Shashe River se ne se dira ditshupegetse se ipelela maduo a lekwalo la botlhano pele maduo a ditlhatlhobo tsa lekwalo la botlhano tsa ngwaga wa 2024 a go lola beke e fetileng a supileng sekolo sa Shashe River se tsere maemo a ntlha ka palo ya 34.64%. sekolo se kile sa bo se sa dire bontle mo go neng ga pateletsa bogogi jwa sekolo go tla ka maano a go tokagatsa maduo tiro ya go tokagatsa maduo e ne ya simolola ka ngwaga wa 2020 mme maduo a simolola go nna botoka ka go tlhatlhologana ga dingwaga gompieno se ipelela katlego ya maemo a ntlha morago ga go bereka ka thata ka tshwaragano le bana le seabe botlhe. Shashe School in the past was not doing very well. The worst performance of Shashe School was sekolo sa Shashe River se ne se sa dire sentle maduo a sone a kwa tlase thata e nnile ya ngwaga wa 2014 fa re tsere maemo a 27 ka 16.5%. morago ga moo re ne ra nna fa fatshe re le sekolo ga mmogo le makalana a ikemetseng go tokagatsa maduo. As a school with all other stakeholders we must try to do something better. mo baithuting ba le 22 ba ba gaisitseng ba bangwe lefatshe lotlhe ka bophara sekolo sa Shashe se na le baithuti ba le babedi. It hasn't always been easy. I remember late nights spent studying, feeling overwhelmed and wondering. Go ne go se bonolo ke gakologelwa masigo a neng ke sa robale ke ithuta gape ke ipotsa fa ke tla kgona go diragatsa ditoro tsa me mme mo go tseo tsotlhe go ne go na le ba ba dumelang mo go nna go ya pele thotloetso ya me mo baithuting ke gore tswelelang le tshwere ka thata. Continue to support each other and celebrate our achievements together. Bo se simolotse loeto ka 2018 la go lwa le maduo gore maduo mo dikweleng a kgone go bonagala tota thata re a go cultivate mmu a rona no sa nono
re bone gore mmu o thaela dikota dingwe tse e leng gore di ka tsengwa mo go mme kota ya nthantha ye rona re tlwaelesegileng ka yone thata ne le yona discipline. Baithuti le badiri ba gwetlhile go bereka ka natla go tshegetsa maduo a mantle a ba berekileng ka thata go a bona. Mo godimo ga moo batsadi ba rotloeditswe go tsepama mo dithutong tsa bana go ba kgothatsa gore ba seke ba boela morago. Ke di bonye lekalake BTV News Shashe. Makhanselara a kgaolo ya Kweneng ba amogetse mogopolo wa go neela dikhansele dithata ka ba re o tla thusa go tokafatsa go isiwa ga ditirelo kwa bathong. Le fa go ntse jalo ba kopile gore mogopolo o akaretse dintlha dingwe di tshwana go tokafatsa seemo sa bone sa pereko. Ba buile seo mo phuthegong ya khansele e tona wa dikgaolo le tsa ngwao re ke tlhalefile motshego a neng a lekodisa khansele ka lenaneo la go neela dikhansele dithata. Re utlwepego ka Jessica Pilane. Lenaneo la go fa dikhansele dithata go le jalo maiteko a puso go fa dikhansele boikarabelo jwa go dira ditiro tsa ditlhabololo ka nako le ka madi a dumalaneng go thusa go tokafatsa matshelo a batho. Tona Motshegwa a re puso e ntšha e dumela thata mo ditshwanelong tsa batho a re ke ka seo puso e ikaelelang go baakanya ditsamaiso tsa khansele go fa beng ga e sebaka sa go akola meamuso ya lefatshe leno. Decentralizing because we deem it that local government and local authorities they have proximity to the people. Re dira se ka ntlha ya gore dumela fa dikhansele di atumetse thata matshelo a batho ka jalo ke tsone tse di maleba go fa beng ga ditirelo tsa puso ka bo gaufi. Se se botlhokwa gape ke gore ditirelo tseo a boele tsa boleng jo bo kwa godimo. The people. That is why going forward our focus will be on efficiency, effectiveness and efficacy in our responsibility. Makhanselara a amogetse mogopolo o ba gatalela fa o tla thusa khansele go nna le lentswe le le utlwalang fa go tsena mo dikganyeng tsa go tsewa ga ditshwetso. Se ke se utlwileng ke bona matshelo a Batswana a hetoga ke re mme go mo go rona gore re kopaneng re bereke se team gore re go implementa gore Batswana ba nne le tshepo mo go rona. Seo se buileng ke bona matshelo a Batswana a go hetoga. Merwame ke gore ga e le gore dikhansele di tlabe di palwa ka lefoko la madi e se go palwa ka gore ga bana ditlhare ebile wa re boleletse re le gore e re ga re tsaya ditshwetso re sekaseke thata gore ditshwanelo tsa sekgoletso batho ba nna le ditlamelo tse di ba tshwanetseng segolo yang tsa botsogo. Go raya gore rona re le makhanselara le boeteledipele ba rona go tla ka responsibility e nngwe e tsweletseng yaanong ke re ka re mongame re setse re imelwa gone yaanong a e re gala go tla ya go implementa policy le sekaseke dituelo tsa rona mongame. After this tour ka gore makhanselara ba tsamaya ba bua ka kgang ya teng we will devise. Morago ga morero o le dikhansele re tla leka go tlhama komite e tla itebaganya le go sekaseka seemo sa lona sa pereko gore se tsamaelane le maikarabelo a le tla bolla a rwele ka diemo tsona tsa boikarabelo in comparative terms le ba bangwe e be ta o dira di-recommendation. Makhanselara a kopiwa go ipakanyetsa go amogela diphetogo tse tsa go fiwa dithata fa mogopolo o ka pasa kwa palamenteng. Jessica Pilane, BTV News, Molepolole. Ra tswelela selelo sa banni ba Dikar ba baneng ba amilwe ke merwalela ya dibeke tse pedi tse di hitileng sa arabilwe ke ba Standard Chartered Bank ba bileng dithoto tse di ka tshwarang 250,000 pula go namala ba ba santseng ba tlhoka dithuso. Dithoto tseo tse di akaretsang dijo, diaparo, melora le dikobo di tla neelwa komiti ya dibetso tsa tlholego ya kgaolo ya gantsi e tla di kgaoganyang le ba bangwe ba ba amegileng kwa toropong ya gantsi. Rutepego ka Angela Enosa. Merwalela bošeng e ne a tlogela batho ba heta 200 mo kgaolong ya gantsi mo legoeleleng. Mo palong eo ba heta 300 e le bana. Ba banka Standard Chartered ba tla jaana ba rwele mamphemphem go namola ba mo nakong eno ba santseng ba kaletswe. Ga se gore ha metsi a oma matshelo a bana a boela ko back to normal. Dikgwetlho santse di le teng. Bana ba bone dilo tse ba sa di tlwaelang, ba experience dilo tse ba sa di tlwaelang. Re batla gore bonyenyana bo re kgonang go botlisa jaaka re le ha ebe bo kgona gore bo thusa malapa gore re leke go busetsa dilo
ko mannong jaaka bana ba ne ba di tlwaetse. A di leboga re leboga go menagane gore e re kua re le mo dikara thuso e be di tswa go Gaborone go supa gore nya re mo Botswana re mmogo e tare re kua bata go Gaborone ba re retsa ba di tshwanelo le bone ga ba ipona tsapa. Batswana botlhe ba ba mo Botswana ba tsisitse diaparo ba tsisitse metseto ya bana ba tsisitse bo diphete be re di tsisa kwano be ba re madi a nna tswa kwa mahatsheng kona be re kgona go reka dijo ka tswa re tsisitse dilo tsa bo about 200,000. Le ha mo nakong eno go itse go tlhomamisege gore go tla tlhokiwa bokae go busetsa seemo mo mannong. Khansele e tlhalosa ga ena le namane tona tiro ko pele ga bone. A se dilo tse re di ipaakanyetsang re ka tswa re na le tlolenyana mme le go godimo le tshwere le hatselote mme ga le kakela le kana dikgaolo tsote yana ha go tana kwe le council ya imelwa merwalla ka hane e buega ka teng go Gaborone le rona re bona gore dirile tshenyo e kanang kang batho ba ba nang le ditswampelo ba re le bana mme ga ka ganna jalo le ile la gopola gore go na le toropo bontlha bongwe jwa lehatshele le motsana gape mo go one wa dikara. Komiti ya dipetso tsa tlholego mo kgaolong e hilo boikarabelo jwa go netefatsa ga dithuso tse di neelwa ba ba lebaneng go lebilwe go botlhoki bo bontsi teng. Angela sa Botswana Television, gantsi. Wetso ya nngwe re tlhodumele mo go tsa mafatshe a sele le fatshe la Lesotho le kgadile mafoko a tona wa Amerika Donald Trump a neng a supa fa sa itse sepe kgotsa utlwe sepe fela ka lefatshe leo. Boeteledipele jwa Lesotho jwa re mafoko ao a gakgamatsa ebile a tlhabisa ditlhong thata. Puso ya Lesotho ya re tla sala morago tsamaiso ya go isa dingongorego tsa yone kgatlhanong le se se builweng ke Tona Trump. Tona wa tsa mafatshe a sele le John Mpojwane a re dipuo tsa ga Trump di nyenyafatsa lefatshe la bone. Mophato wa baithaopi wa US Peace Corps o ntse o etetse lefatshe la Lesotho mme ebile leloko la khuduthamaga ya puso ya ga Trump Elon Musk o batla tetla ya go gweba ka maranyane a inthanete ko. O etso sebaka yano ke sa tsa metshameko go segonkwe o eme sentle. Tla go leboge sa moka mme ke re madume we sotlhe yo fano ke go segonkwe yo ke tla bong ke gona le re gantsa metshameko e letsa Botswana Tonight mme ka go letle a re tsena mo go tsone re simolole ka di go gang kwa pele. Banka ya FNB Botswana e phaketse e re bolotse 6 million pula go rotloetsa lebelo la Botswana Golden Grand Prix. Thotloetso eo ke koketsego ya 4 million pula go tswa mo go 2 million pula o ba rotloeditseng lebelo leo ka one ka ngwaga wa 2023. Victoria Dakan ka dintlha. Moanamisa mafoko wa banka ya FNB Botswana Boga Chilinde Masebu a re ba bone go tshwanela gore ba rotloetse lebelo leo gape monongwaga mme ebile ba tsentse lentswana ka ile la boleng jo bo go godimo le ngo ka batabogi ba tlhatlhwa lefatshe ka bophara. Tota re batla go rotloetsa bone ba ileng gore batabogi ba ba tswang ko tase ba kgone go bona gore nya tota mme le bone ba na le bokgoni ja gore nakong e ba le mo staging sone se se leng gore se global se leng gore bo our lovely star dinote go letsile le ene mo go sone so tota ke go ba supetsa gore nya tota mmeng ba na le support ba na le batho ba ileng gore da around them ke dikgwebo tsa mo Botswana tse gore ba batla go ba bona ba le successful kana ba atlegile thata mo talenteng ya bone ka gore re itemogetse re le lehatshehela ka bophara Botswana gore go na le talente ntsi ya mabelo e leng gore tota ga re se re tape kana re realize. Mothusa modulasetilo wa komiti e bakanyetsa lebelo leo Harold Mosomani o supile fa thotloetso ya FNB Botswana e tla ba thusa go tshegetsa lebelo la seriti se se go godimo. 6 million no jaka antse yana e le bona ba rotloetsi ba re bolella gore re eletsa gore 6 million a dire mme jaka title sponsors
bontsi ba sebaka ba lebelela thata mo go teng ke gone branding gore mme gone ko lebaleng le yone event eo go tlabe go ntse jang. So sa ntlha yala ke prize money, batho ba re ba bitsang ba tla mo lebelong leo from all over the world ba tshwanetse bo ba na le kitso ya gore ga ba fetsa go wina ba tlo go duela, go na le mo go teng di-appearance fees. So madi ao a ya ko go tsone dilo tse go be go nna le go baakanyetsa le gore selebego sa yone event eo se bonale, go nna le ba e leng gore ba na le boitsanape ba go dira tsone dilo tseo. Mo nakong eno ga go ise go rurufadiwe dipalo le batabogi ba batla phadisana mo lebelong leo. Mme se re ka se buang fela ke gore now ka gore re bone madi a re a fileng a tswang gone ko FNB yaanong our athlete licensing officer e leng ene re Robert Wagner ke go bua le ene gore now budget ne re akanyetsa gore budget e tla nna fa mme budget ya no selekanyo sa madi a re a fileng ke se gore go tswa mo go ena yaanong gore tlhotlhoma le batabogi mme o itse gore kana kwano re gold status batabogi ba re ba batlang ke ba selebego se sentseng jana. E le tsela ya go rotloetsa metshameko ya bana ba dikolo, lebelo leo la FNB Botswana Golden Grand Prix le le tla tshegediwang kgwedi e tlang e le 12 ko lebaleng legolo la setšhaba mo Gaborone le tla tlhagolelwa tsela ke mabelo a bana ba dikolo. Bana bao ba tla tlhotlhiwa mo ipapatsong di le 3 tse di rulagantsweng pele ga lebelo. Ipapatso ya ntlha ya kgwedi eno e le 22 ko Francistown ko setlhopha sa mabelo sa Ramotswa se tla bong se tshegeditse lebelo la Twin Towers Classic. Btv-Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association Tarek Babitseng o itetse le go fiba golwane ba ditlhopha tsa monogae le maloko ka go farologana go bo ba weditse ithututso ya go rotloetsa itshireletso kwa mabaleng a metshameko ya kgwele ya dinao ka botswapelo. Babitseng o buile se fa tswela semmuso ithututso eo ya malatsi a mararo e neng e rulagantswe ke lekgotla la CAF kwa Francistown. Ka re bosebele o na le kumo. Babitseng a re o solofela fa ba tsaya karolo ba tla amogana kitso tse ba di anyileng le ditlhopha tsa bone le gone go idirisa go tokafatsa kgwele ya dinao le metshameko ka go farologana. I'm very proud that also this course participants were a diverse, knowledgeable people. We've got people from our stadium who participated. We have people from forces that participate. Ke itumelela gore ithututso e ne e tseneletswe ke maphata a farologaneng a itshireletso ke ka mo ke reng ke le rotloetsa go supa se le se ithutileng kwa mabaleng. Ke ka nna motlotlo fela thata fa re ka tswelela ka go tsenelela dithututso tse dingwe. For you to go and practice as Regionas has said and your trainers had impacted that knowledge to you. Fa tswala gago mogolwane wa tsa itshireletso le pabalesego kwa lekgotleng la CAF Dr. Christian Emerua a re go botlhokwa go nna le dikitso tsa motlhale o le go tswelela ka go nna ba tsweledisa ithututso tsa motlhale o. We would enlist you all in the Council of Europe course, which is an online course for safety and security. After you complete this course, you will get a certificate. Re tla le kwadisa mo dithutong tse dingwe tse di kwa godingwana tsa itshireletso le pabalesego le engwe gape ya FIFA go tokafatsa ditiro tsa lona ka kitso e. And you send us a copy of your certificate. It shows us now that you are serious. Then we will register you for the FIFA online course. And the FIFA online course is also a free course. You don't have to pay because we also enjoy some privileges from FIFA. And once you are able to complete the FIFA online course, then you are ready to go into becoming a professional. Batsaya karolo ba kaile fa ithututso e ba butse matlho. Be able to know how you're going to manage crowds during the game, how you're going to make sure that the support. Go tswa fa re tla itse gore go laolwa mosuke kwa mabaleng, tshireletsego ya balatledi le gore maloko a mangwe a itshireletso ba dira se se tshwanetseng. Re ikaelela le go diragatsa tsotlhe tsa itshireletso le pabalesego mo metshamekong ka kakaretso. The Metro, it was not done on other games. So ke ithutile go le gontsi ke ta go tswella ke thusa go ke tswang teng ka tsa itshireletso mo metshamekong. Sa boelo hela nka rotloetsa ke be ke ruhaletsa ba ratile ba rotloetsi ba kgwele ya dinao gore ba ka ta mabaleng
dithuto tsa hela ka botsone hela di re rutile gore re ba sireletsa ka tsela e ntseng ya Ithuthuntso e ya malatsi a mararo e ne e tseneletswe ke maloko a le 41 fa ba le 30 le bofera bobedi e le borre fa ba le bararo e le bomme. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Fa re tlolela mogotsa First Division ya ka kono borwa setlhopha sa Tlokwe United se letse se buile kwa morago go fapha sa Prisons 11 ka dino di le 2 go ile nngwe mo motshamekong wa ligi ya First Division o neng le kwa mabaleng a SSG Grounds mo Gaborone go rata moyeng o na go tabogetse kwa mabaleng. Pasa Prisons 11 se tsereketa pele mo motsotsong wa 13 wa karolo ya ntlha ka thago ya penalty morago ga gore le morago la Tlokwe United le direphoso mme ba tshwarelela fela jalo ka nno go fitlha nako ya boikhutso. Mo karolong ya bobedi ya motshameko basimane ba ga Mokatisi Sylvester ba tla ba itumile sekgono mme maiteko ao a tswa moduo ba lekalekanya dino ka o ratile segale mo motsotsong wa bo 20 le bofera bobedi. Kgaudi a garela phenyo ya Tlokwe United mo motsotsong wa bo 34 go ba neela phenyo ya dinno tse 2 go ile nngwe. You know, it was a very tactical game, especially coming from... E ne ile motshameko yo kgatlhisang. Gompieno maikelelo e ne le go tsaya dintlha tse 3 mme ke kgonne go dira jalo. Le ke tshwana fela le lebelo. Re tsile go tswelela re bereka ka thata. Going forward, always a league is a marathon, so I'm going to continue working hard to try and win this league. It's unfortunately because now you are going for a break, which will make an impact on my players. I would say the game went well. Even though we lost, we are disappointed to lose. Motshameko o tsamaile sentle. Le fa re latlhegetswe, mme re ne re na le ditshono tse dintsi. Re ya go lwa fela go fitlhelela re kgona. That is the only difference. We'll do finishing until re convert the chance to recreate. Because all these games are good, but the problem is we convert. But we'll keep on doing this finishing drills with Talebere convert. Moraga phenyo eo ya botlhano setlhopha sa Tlokwe United se lekana le Sejwaneng Young Stars ka dintlha di le 20 fa tatlhegelo ya bobedi ya Prisons 11 e ba beile mo maemong a BOSUPA ka dintlha di le 19 go rata moeng BTV Sport Gaborone. Duela ka tseleng jalo di kgantsa mosamoko sa nako eno wetso ke re a re bore kopana kganti jana kana kwa bofera bongwe tse ke tlabe ke wa go dinela gape ka puo ya Seesemane mme ke re bosotlhe sala sentle ka sona sebaka a re bua re go gakole ditlhogo gape. Lefatshe la Botswana le supile fa le buitse dikgoro ka go amogela babeeletsi go tswa kwa Los Angeles. Puso e ikaelela go fetla motlakase wa selekanyo sa 8,000 megawatts mo dingwageng tse 4. Fa mo go tsa metshameko ya dipaakanyo tsa go phadisana kwa kgaisanong ya African Union Sports Council a US Region 5 di tsweletse sentle. Wetso tsana kwa bosupane re go tshwaretse hela dilekalo ba tepolwa phi ba letela ka seemo sa bosa wa ska ba suta. Betshoma dumeng ka mogala ka sa mosalo wa pina ke Pro Victoria go siame. A simolola ka go lebella pula ya gatisitswe mo mosong ono ka nako ya borobo bobedi. Borataro ko Kazungula Road Border, Botlhano ko Chobe Junior Secondary School, Boraro ko Savuti Wildlife Camp, Marothodi ko Plateau Primary School. Sonse sa loapi maitsiboeng a ne supa go thibile ka bontlhabo mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno mme mo tsetsing la ka mosoro se tsere go thibile ka bontlhabongwe mo kgaolong ya bokone jwa legare le bokone botlhaba kgaolo tse dingwe tsone go tle go thibile ka bontlhabongwe go na go kgonagala a pula ya diphefo le dikgadima mo mosong go tla ikutletsa go le mogote lehatshe le lotlhe ka bophara re tla gatisa magareng ga 20 go go 22 mme mo tshokologong gone go tla ikutletsa go le bothitho lehatshe le lotlhe ka bophara re tla gatisa magareng ga 30 ko Shakawe Gaborone ga mogole Francistown go go 32 mo kgaolong ya Boroja Kgalagadi ka tsitsi la Tshipi re sozela go thibile ka bontlhabong go kgaolong ya Gantsi mme dikgaolo tse dingwe tsone go tle go thibile ka bontlhabong go na kgona go la pula e phefo le dikgadima
mo tshokologong ka tsatsi la tshipi o tla ikutlwetsa go le bothitho re tla gatisa magareng ga 26 ko Shakawe jwaneng ga mmogo le Francistown go nko go 32 ko Tsabo Middle Peaks le ko Boxpits ke gone go tlhomone go tshwaretse a nne boroko wetso ke go lebogele go ntse o itisitse le rona Botswana Tonight ra tswelela loeto la gato dina advocate maboko ko America la go romela maranyana satellite kwa